edubula ngaso isona lesikhumile baba inhlobo buka siphambano baba sikhumile baba siphambano asikhumile baba siphambano sikhumile baba siphambano baba sikhumile baba sikhumile hawu kiza ngifuna abadudula ngaso lo baba yena baba lesithatha Simo ngoba ngiyazi le video le abantu abaningi zobathinta indlela okwenzeke ngayo. So lana sizama ukuveza indlela okwenzeke ngayo ngendlela ikhansela lethu elizongena emandleni ekudala e-Ward 110 ngala eThekwini region umenziwa ngendlela okwenzeka ngayo after le high speed eyenzeka imali khona insizwa ezathola ilokhuzi isibhamu. So ngenxa yokuthi zibona ukuthi no lesibhamu lesi asiphephile masizothathwa nombani ngenzeka semphakathini ngendlela engalungile siyizwa abantu abangalungile. So basithatha-ke lesibhamu lesi but no asise kwi-forum yethu esebenzisana naye